Товарищ со мной. Morgen früh trifft sie ihren Vater. Tėvas yra. Taip, nesijaudinkite, atskrido, tik tai šiek tiek prastai jaučiasi po skrydžio. Sunegalavo trupučiuką. Впервые в Берлине, Владос. Простите, не знаю вашего отчества. Так у нас отчество не употребляется. Rūta, nebūk kvaila. Sovietų sąjungoje niekas nepasikeitė. Jisai tikrai NKVDistas, aš nebijoju to. Tai kada pats velnias, bet aš nuvažiuosiu į rytus ir jam paskambinsiu. Я приехал повидаться со своей дочерью. С другими разговаривать не буду, и ихние дела меня не интересуют. Es gibt Monate mit Dutzenden von Entführungen. Die Leute verschwinden einfach. Sie zu finden, haben wir keine Chance. Hören Sie. Nehmen Sie bitte Platz. Viešpatie, jeigu tu padėsi man tučtuojau iš čia ištrūkti, tai aš pažadu daugiau niekada nekelti kojos į rytus. One day, through the wind, through the rain, I will come to stay back to your